ده هفته چانده گل باجار رقا تل دارخستن جی 20 سبات تا 25 سبات گلک چالاکی هنه جویجی سمینر پیشانگاه پرتوکان سینما و پیشانگاه تابلویان گروجا یکه تایبت بود پیشانگاه پرتوک و تابلویان را روژه که مدید تدا پیشانگاه ها هم پرتوکان هم جی پیشانگاه ها لوحاتان و رسم جی چیبو بول وی داره تبي ويجي كو هر تمجي سمينارين چاندي هنا سمينارين فكري هنا ود هفته دو شيبن سبا دو جي سبا روج ديامينا او جي روج سينماي دروج سينماي دي هناك فيلمين جهاني ورن پێشکەش كرن و سر نقاش ورا كرن تبي كو هناك سمينارين دي جي هبن روجدن و شانو هبه گلک پرتوک جبرهمن نویسکار نابخوایی herêmî û cîhanî di pêşangeha Pirtûkan da hatine pêşkêşkirin. Di nav wan da berhemên nifşê ciwan ji nivîskarên Kurd. نێزی 700 عنوانê em tevlîbûne, em dijin meعنewî em tevlîbûne ji ber ev pêşangeh belkî careyeke mîne li Reqqayê çê dibe piştî gelek tiştê aslangî bi ser serê vî bajarî de hatibûn. Rastî em ji kêfxweş em tevlîbûne ev ji milekî û em hêviya me dua dircê ku ev pêşangeh berfirehtir bibe û yanî bi rengekê hîn baştir yanî weka projeyeke nû ye. Her wiha gelek tablo ji berhemên hunermendên ji hemû bakur û rojhilata Sûriyê di pêşangeha tabloyan da hatine pêşkêşkirin. Gucara yekem e li bajarê Reqqa pêşangeheka tabloyan li ser vî astî tel darxistin. كان المعرض لافت جدا بتنوعه. پێشانگeh di pir rengiya xwe de zengîn bû. Bi beşdariya hunermendên naskirî ji Reqqa û ji derveyê Reqqa ta ji dervayê Sûriyê, em matmayên ji beşdarbûna hejmara mezin ji temaşewanan dema ku salûn tije bû, ew hejmara mezin ji temaşewanan nîşana vegera girîngiya welatê didin hunera plastîk û çanda bigiştî. Hefta çandê li bajarê Reqqa rê li pêş bi destxistina pirtûkên ku li pirtûkxaneyên Reqqa tunene vedike û naskirina wênexêzan bi hev. Her wiha dibe pireke di navbera wêje, huner û çanda pêkhateyên bakur û rojhilata Sûriyê. Rêberkolo, Dengê Amerîka, Reqqa.